Zamarere zaje 1 2 fire. Oya ntabwo icyanzanye arivangura ubuyobozi kandi ntabwo icazanye arivangura ry'amoko ntabwo icazanye hari no kwiyerekana icazanye ni kimwe gusa no kubohora igihugu zaharanira kugera ku ntsinzi zaharanira kugera icyanzanye ni kimwe gusa no kubohora igihugu. Oya ntabwo icyanzanye ari ugutata ubuyobozi kandi ntabwo icazanye ari ivangura ry'amoko ntabwo icyanzanye hari no kwiyerekana icyanzanye ni kimwe gusa no kubohora igihugu kandi ni nziza cyane ariko yangirijwe n'izo bwirwa naho namwe nimumbwire ni intambara itoroshye mu gihugu cy'u Burundi. Ukwezi k'umunani abari hanze kwinjira ni ukuba babiretse, abari mu gihugu gusohoka bakabireka. Ukwezi k'umunani mu Burundi ni ukwezi intambara irabirimo Uvira no mu Burundi, barasa hakurya barasa hakuno. Ni ukwezi kutoroheye igihugu cy'u Burundi ndetse na mama 23 ngira ngo buno imyiteguro imbonerakure ziyigeze kure. Kandi nanone bura ahantu ibintu bijya kunyukira cyangwa bishobora gupfira no gufata abasivile ukabashyira mu gisirikare kandi bakaba bafite ijambo, uko imbonerakure nizo maneko nizo ntasi nibo bavuga ibukuru kugira ngo babashe guhabwa cyangwa kwemererwa muri bimwe babasha kwemererwa. Ukwezi kwa kenda ubwo ndavuga ya mezi yose uko azakurikirana kugeza Perezida Evariste nyine cyubahiro Sebarundi Imana imusimbuje uyu wundi tugiye kubabwira hano ari we dukunda guhimba Dawidi cyangwa se gutazira Dawidi. Uyu munsi wa none rero ukwezi k'umunani ni ingwano, komba ya mwisho ni ingwano. Ukwezi kw'icyenda ni akajagari k'ingwano mu ntara zimwe na zimwe z'u Burundi ariko zitari munsi yenye. Intambara izaba yahageze enye, zizaba ari nkeya nibura mu bari ntara 8 mu ikubitiro. Mu mezi 3 ya mbere y'intambara izi ntara ziba ziri mu ngwano kandi iyi ngwano abadede barayiririmbye bayivuga ishuri irenze imwe, bayihanura ishuri irenze imwe, bo bwabo bavuga igihugu ntigitangwa kirarwanirwa bakirwanire, igihugu ntigitangwa kirarwanirwa. Ngira ngo izo ni indirimbo zabo zuko batazigera baha Imana igihugu cyangwa undi muntu wari wese igihugu ni icyabo. Buno rero ingwano karahabutaka, ingwano karundura, ingwano yakumiza, ingwano y'ubuheta niyo CNDD-FDD igiye kwinjiramo. Twigire mu kwezi kw'icumi. Kwezi kw'icumi kuzarangwa no guhunga, hazabamo guhunga cyane no gutsindwa kwa hato na hato no gusubiranamo kwa hato na hato no gufunga bamwe mu basirikare b'Abarundi bazafungwa benshi. Kwezi kw'icumi mu kwitegure, kwezi kw'icumi na rimwe ako kajagari kazaba karimo ari karekare cyane, no kurongora sa gahunda, gufata ku ngufu n'ibindi, gusahura, kwiba n'ibindi. Hano rero niho mugiye kubonera bimwe bavuga ngo ikimbwa yaboneye ku mugezi. Ntabwo nari mpari sinkiza ariko njya numva baca uwo mugani. Hano niho Imana igiye kubakurira inkoni ku gishyitsi. Imana yo ubwayo ikabakurira inkoni ku gishyitsi, mukabona amaraso aseseka, mukabona induru zivuga, mukabona ibiteye ubwoba, mukabona ibirenze ubwoba, kuko Imana yavuze no kubikora izabikora. Ntabwo Sebarundi simpamya. Ubu ni ubutumwa agenda ko guha
organization y'umwaka wose ndetse n'ukurikiyemo igice cyabo. Sebarundi gukura ingabo muri Kongo ntibari bubishobore. Sebarundi gukura ingabo muri Kongo ntibiri bukunde. Niba rero bidakuri bukunde, mbaya ubwo nyine ni hombo. Ntabwo igihugu bagitanga kirarwanira. Ni ukuvuga rero ukwezi kwa 12 abayobozi bamwe bazapfa, bamwe bishwe n'umugambi w'Imana bazira ingwara, abandi bazira amarozi, abandi bazira amasasu. Uku kwezi kwa 12 ni ukwezi kubi. Nta Noweli izaba, ariko izaba igaragara nk'itabaye. Noweli izaba, ariko izaba iri ku bushobozi bugaragara nk'aho itigeze iba, kuko igihugu kizaba kiri mu kaga. Kandi umwe yaravuze ngo Rehodokiya iyo yatangije iby'umwuka ariko iherutsa iby'umubiri. Hari igihe rero abantu iyo bari mu mashyamba bahiga imihigo, iyo bari mu bibazo bahiga imihigo, ariko Sekibi waharaniye ufite imihigo, kuko hari abadayimoni bahize imihigo yo kumena amaraso muri Afurika. Ibi byose ni inyungu n'imikorere y'abadayimoni cyangwa shitani. Ibi bikorwa rero by'ukuzimu gushobora kuzikuka, cyangwa imbaraga z'abakonikoni zishobora kuzikuka, ntabwo amaso y'umubiri yigeze abasha kuzibona. Noneho ngo abantu babifatira ingamba, igihugu mu gihe gishumbirijwe nk'uku, abantu babe babasha kubona uko ibi bintu babitsinda. Ibintu babifata umengo ni ibisanzwe, kandi ibintu kubera ko barushye cyane. Sahizi niba umuntu atakibona imiti kwa muganga, niba umuntu atakibona igitoro, niba umuntu atakibona imborera, niba irengarenga zigeze kuri 2, kiro cy'ibiharage kikagera ku 2,000 cyangwa se irengarenga, ikiro cy'ibiharage kiri muri 6,7,8, niba nta madolari mvamakungu akiboneka. Donc niba buno ubuzima bufite umwe undi akabubura, ariko rubanda nyamwinshi bose bakaba barirayo kwareka. Icyo ni ikintu rero shitani yinjiriramo cy'ibibazo byinshi bihari, abantu bakabasha kwihugiraho, bapambana, bahangana n'ibyo kurya bya nyakabyizi cyangwa by'uwo munsi. Noneho imisengere abigisha bayigisha bagurisha, n'abasenga basenga bagurisha, n'abasengerwa basengerwa babigura. Ibi bintu rero byose uko shitani aba yabiteguye nibyo turi kubona biri gututumba, ni nabyo bifashe intera. Ukwezi kwa mbere impunzi zizatangira gutaha. Ukwa mbere k'umwaka 2026 impunzi za mbere zizahonyora Cibitoki, izindi zihonyore kuri ya rompo nubwo yishobora kuzaba ifunze, izindi zihonyore aho kwinjirirwa hose. Uzabona impunzi ziri gutaha nk'uko Mose yatahanye abayahudi, Musa abakuye kwa Farawo, iriya nyanja igasadukamo kabiri, mukabona abantu bari gutaha. Uku niko izi mpunzi zimwe zizava mu burasirazuba bw'isi zitaha, izindi zive mu burengerazuba bw'isi zitaha, izindi zive mu majyepfo y'isi zitaha. Donc impunzi y'umurundi ahantu iherereye hose ni akaziyo keza, ni igihe cyiza cyo kwitegura gutaha mu gihugu cy'amata n'ubuki. Kandi abantu ukikubwira ko abantu babaye babi cyane, nk'ubu ndi guhanura ibyiza ko mu Burundi hagiye kubaho shanjoma, Imana ikabimikira iyi migisha ifunze ikayifungura, ibintu bigomeye bikagomororwa, ibintu bihagamye Imana igasa n'ibikomyeho. Ntabwo bamwe baba bimbonera kure baba baraririye bari buvuge bati uvuze nabi. Iyo uvuga ko tugumye mu buzima turimo, iyo uvuga ko ibintu bigumye uku, niho wari kubuvuze neza. Ofete harimo abantu rero badakunda ibyiza, ariko Bibiliya ivuga ngo umupfapfa nubwo wamushyira mu isekuru urahonda nta noga, kandi icyiza akita ikibi, noneho ikibi akacyita icyiza. Niyo mpamvu uzabona no mu kwandika yuvuze uti Imana iri kuvuga ibyiza,
akubwira ko ari bibi, noneho wavuga ibibi wakakubwira ko ari byiza. N'ubuzima rero abadayimoni banyuzamo abantu ariko mu nyungu zabo. Je rero iyi ni message nahawe, ni ubutumwa nahawe ngomba gutangaza ku Mbabazi TV gatatu. Tunagushimira gukanda subscribe, wowe ubana natwe. Umwami Imana Nyirengabo aguhe umugisha, amen. Nukuvuga rero iki kintu harimo abantu bataracyumva. Ukwezi kwa kabiri niho tugeze, mu kwezi kwa kabiri izindi mpunzi zizataha. Impunzi zizataha, izirimo abasirikare, izirimo n'imbonerakure zahunze, harimo n'abahunze ari imbonerakure, izirimo aba bantu bagiye ku gihe cya Nyangoma, bagiye ku gihe cya Niyombara, bagiye muri ubu buryo bwa Bareditabara. Ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri, ukwa gatatu, aba bose bafite message yo gusubira i Burundi. Kubera ko ukwezi kwa kane mu Burundi hazaba hari finissage y'icyuka kibi n'umuyaga w'Imana uzaba uri kurangiza guhuha. Hano mu Burundi uzaba uri kurangiza guhuha, za ntara hano twavuze cyangwa se tuzanagarukaho zishobora guhura n'umuyaga mwinshi kurusha izindi. Mukwiye kugira ibihe byiza byo gusenga, mukwiye kwegera Imana cyane, ku buryo Yesu Kristo akwiye kugera muri karitsiye cyangwa mu rugo rwawe akamanika ikiganza, imiyaga n'imiraba bigahagarara. Mesiya, 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 uri umugabo w'intwari pe, iyo urambuye ukuboko kwawe imiyaga n'imiraba birahunga. Mesiya, 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 uri umugabo w'intwari pe, iyo urambuye ukuboko kwawe imiyaga n'imiraba birahunga. Uku kwezi rero kwa 12 harimo abanyepolitiki benshi bazahunga. Ukwezi kwa 12, ukwi 11 harimo abanyepolitiki benshi bazahunga. Ubwo narimbaye nkugaruka inyuma, ariko nuko kwezi kwa kabiri kwa 2026 n'ukwa gatatu ni ukwezi kutoroshye cyane. Hazaba harimo inzara nyinshi, ibitaro byuzuye, amavuriro yuzuye, ibintu bitari ku murongo, biri gaspillage cyangwa gatwari cyangwa se daranjo mu kuntu, ku buryo umuntu wese azavuga ngo navukiye iki, kuki bubyemeye, kuki bibaye. Ofete rero aho ni ahantu umwanzi ahagaze, kwica no kurimbura. No kuvuga rero ibi byo muri Uvira mama 23. Mama 23 ifite akazi karekare, ifite akazi karekare. Umutwe w'inyeshyamba, Yesu yigeze abwira abantu ngo ujya kuvuga agaragure 7. Uyu mutwe w'inyeshyamba warwanye na Sadek yose igataha, ukarwana na EAC yose igataha, kugira ngo ugire plan A yo kurwana n'igihugu cy'u Burundi cyose nagaterera nzamba nagakura. Noneho uyu bundi, iyi niyo ntambara mbi ya nyuma, mbi nkuko mbikubwiye nanjye nzi iteye ubwoba. Ni intambara yahuza u Rwanda n'u Burundi. Buno mubona biri kunugwanugwa, bino mubona birimo bivugwa, bino mubona circulation z'amajambo, abasoda, niyo ntambara mbi isi ibayeho kugeza irangiye. Ishobora kuba intambara yaba ari mbi cyane, hashobora kurimbuka abantu benshi cyane, kandi uko niko kuri. Ngira ngo rero mu ijambo rimwe n'irindi, uku kwezi ni ukwa 7.
ni uko gutangiza intambara mu buryo bwo kubishyira mu bikorwa. Imyobo yaruzuye, bacukuye kugira ngo indake, icyo bita indake mu basoda, abantu bose barunze y'ingabo muri Uvira, abantu bose bari mu myiteguro. M23 yariteguye, Burundi bwariteguye, FDLR yariteguye, bafatanyabikorwa bacashuro muri Colombia bariteguye. Iyi niyo ntambara rero mugiye kubona yahanuwe igiye kuza irimbura, ikubita hasi igiti n'ibuye. Niyo ntambara izakora ku gicu, igakora no ku mazi. Ngira ngo kuko bisanzwe wagiye ubibona ahantu hatandukanye, iyi ntambara agenda yigarukaho mu buryo bw'ivanjiri, ngaruke mu buryo bw'ubutumwa, ngaruke no mu buryo bwo kugira ngo abantu tubabwire umurongo w'Imana n'inzira y'Imana n'intego y'Imana n'umugambi w'Imana. Mu by'ukuri rero ngarutse, nta kwibeshya kurimo, nta kinyuma kibayemo. Uko k'umunani umutwe wa M23 kugira ngo nanone ugire plan B yo kurwana na Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Kuko ubikisasa benshi bari gufungwa bazira gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bwa Felix Antoine Tshisekedi. Aba bantu bari gutera kudeta batumwa nande, boherezwa nande? Birumvikana mu bivugwa, ariko umuntu anacetse cyangwa akanareba nk'amaso y'umubiri, bigaragara ko bashaka gutera kudeta n'ababonye imiyoborere mibi, ariko nanone bishoboka ko yaba ari na M23 iri gukoreshayo imidugararo cyangwa amaneko. Ari nayo mpamvu twaburiye abantu tubabwira ngo abantu bakunda kujya gutega amabisi nijoro hano mu murwa mukuru, hano isoko yahiye, nta matara ahari. Iyo mirongo y'abantu 20 ni isanzwe, ariko kubona abantu 100 batonze umurongo, abantu 300, abantu 400 batonze umurongo, nta tara rihari, muzi gerenade bahatereye abantu. Fumugenda n'amaguru kuko nubundi ntibiratungana ngo bikunde, ariko imbere ni heza. Yesu araje bigenze neza. Kandi Yesu Kristo intego ye si yo kwica, n'umugambi we si uwo kwica, ariko ubuhanuzi bwahanuwe ko hari intambara izazana na Uvira ikinjira mu gihugu. Ubuhanuzi buvuga ko isaha ku isaha, iyo umuntu atumviye Imana, inkota y'Uwiteka ibiri ku gikanu cye. Ni ukuvuga rero bundi ntabwo ubuhanuzi bwakabaye budusohoraho, twakabaye dufite ubushobozi bwo kwigiriza ubusa, tugahangana n'icyo kintu Imana yavuze kigatsindwa mu izina ry'Umunyanazareti. Ariko kubera amatwi yacu arimo ibinure, kubera ko ubwenge bwacu butayobowe, butashyigikiwe n'Imana, butari connected n'ijuru, shitani arabuyobya, tukaba muri kwa kurangara navuze hepfo, ku buryo rero shitani twambura amasengesho yo kusengera ikirere, dusengera ubutaka, dusengera imipaka, ahubwo tugasengera inka zacu, abana bacu, abagore bacu, abakobwa bacu. Ibyo byose turi gusengera ari nabyo biduteza intambara. Ahari ubutunzi umusumani wajya. Ufite umukobwa mwiza, ubwo niwe ugira abakwe benshi kuko bahorayo. Cyangwa se ufite abakobwa, ubwo abafite abasore bamusura, abafite abashyitsi bitwa abasore. Noneho rero nibi nabyo rero shitani uburyo ashyiramo agahuza, uwiyirizaga ubusa akabireka akiyiririza ubusa, bizinesi ye, igihugu akakireka. Kuriya tukirekurira abadayimoni, niko nabo bagiha amaboko y'inyeshyamba cyangwa se ingwano cyangwa se intambara, ibintu bikaba bibi bikunyuka kurushirizaho. Niyo mpamvu rero buno nuza kureba amaraso agiye guseseka, n'uburangare bw'abakijijwe n'abasenga. Kuko muri miliyoni 13 zituye Uburundi, hafi 14, ngira ngo miliyoni zigera muri 7 n'iz'abakizwa. Kandi Bibiliya iravuga ngo nimuboha nzaboha, nimubohora nzabohora, nimushaka muzabona, nimukomanga nzakingura. Uyu munsi wa none rero
birababaje biratangaje ko twese duteze agahanga, tukaba duteze agahanga twiteguye ingwano cyangwa se intambara, gusenga twarabyihoreye tuti homboka. Twigire mu kwezi kugiye gukurikira kwa kane. Ku kwezi kwa kane ziriya mbohe zose, ari iziri Gitega, ari iziri Bubanza, ari iziri Cibitoki, izi mbohe zizaba ziri gusohoka. Zisohoka imwe ikataha indi ikataha, ntabwo gereza cyakora Imana ibashyireho uburinzi, ariko gereza ubu buhanuzi bwo nari nabuhanuye mu biganiro byatambutse cyangwa mu butumwa bwatambutse, ariko Imana izafungura gereza zose zishyire hanze. Izazishyira hanze koko, mwese mwakoze ibyaha ntimwashyikira ubwiza bw'Imana. Ariko nanone aba bantu bafite imitima mibi yo kwanga igihugu, kugambanira igihugu, kudakunda igihugu, Imana izabahana kandi igihano kiremereye cyane. Niyo mpamvu rero uyu munsi wa none nuza kwitegereza neza, ukaba uri kureba neza ibi bintu, mu nzozi abantu barabifite, mu buhanuzi abantu barabifite, mu ihishurirwa abantu barabifite, mu bwenge bwabo ibi bintu barabizi, muri politiki ibi bintu barabireba, ariko nta gisubizo bafite, nta nyishu bafite. Amasezerano imbere n'inyuma abantu basinya, nta gisubizo bafite, nta gisubizo abantu bafite uretse Imana yonyine ifite igisubizo. Sema haleluya, sema haleluya. Ngo hano ubu ni ubutumwa bwiza umuntu ababwira abantu mu rwego rwo kukuburira. Na kera abahanuzi baburiraga igihugu, bakaburira umuntu ku giti cye, ngo nyamwanga kumva ntiyanze no kubona, nyamwanga kumva ntiyanze no kubona, kandi uwanze kumvira se baravuga ngo yumvira ijeri. Hano abazungu bo ntacyo bibabwiye, ndetse n'abandi bantu bamwe na bamwe ni profi, ariko twebwe nk'abene gihugu bifite igisobanuro kinini cyane, kuko aka ni akaga, iri ni ishyano, iyi ni inkuru mbi, ubu ni ubuzima bubi shitani abazanye mu bene gihugu, mu bintu tutiziga, mu bintu tutateganyije, mu bintu bidafitiwe bije. Ni intambara, ni intambara. Ariko kandi nanone twibukiranye ko igiteye agahinda gishobora kwituramo muri ibi bintu. Turabyemeye, M23 iri kurwana n'abarundi muri Uvira. Abarundi baratsinzwe, bambutse hakurya mu Burundi, ibakurikiyeyo cyangwa se iranabaretse. Iki kintu kubw'amahoro n'umugisha, mu Burundi hari drone 2,000 nk'uko mwabyumvise mu makuru, zihategerereje gutanga umusada, mu gihe M23 iri kurwana n'abarundi. Noneho hari FARDC, Colombia, Mbonerakure, abarundi, abasoda b'abarundi bose na FDLR bari kwitoreza mu gihugu cy'u Burundi, ariko intego yabo nuko urusasu niruvugabo Uvira, urusasu rukahavugira. Ndayishimiye yasezeraniye u Rwanda ko agomba guhita arasa mu Rwanda, ntazarasa Uvira, azarasa mu Rwanda. Buno intambara yatanguye, ngira ngo mwabibonye, na hano turiyiranja tubashyiriremo amasanamu cyangwa se video. Bari kurasa, abantu bashwira imishwaro, bandi bari kubyina, barundi bari mu myitozo yo ku rugamba y'intego y'ibyabajyanye. Niba buno intambara yatangiye, twitegure ko uyu munsi ni samedi, niba ntihenze ariko ni samedi, le 19. Ubwo ejo cyangwa iri joro, isaha ku isaha, Ndayishimiye ashobora kurasa mu Rwanda. Ashobora kurasa mu Rwanda ku mpamvu z'uko M23 yatangiye kurwana muri Uvira. Tuzi intambara M23 ntabwo ari intambara ifata iminsi. Twabonye ko Goma ni iminsi 3 niba atari 4. Tubona ko
muri Bukavu naho ni iminsi 2, uwa gatatu bari barimo bonyine. Buno muri Uvira aho barahatinze ku mpamvu zo gutegereza ibiyago biri Doha n'ibiri muri Amerika. Buno rero iyi ntambara yatanguye, ababibonye n'ababikurikiranye yatanguye, kandi natwe turabikurikiranira hafi. Ni irihe tangazo rero ubu ngubu rikenewe cyangwa se ritegerejwe? 23 yavuze ko igituma igomba kurwana ni ugukingira bene gihugu b'abakongomani ku bw'intwaro mbi ya Kongo ituma hajyamo imitwe y'inyeshyamba ikabica nabi, by'umwihariko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ubwo harimo abanyamurenge cyane. M23 gusubira inyuma no kuhareka no kubireka, mpamya ko nta uvuga ikinyarwanda wahasigara, usibye n'uvuga ikinyarwanda n'utakivuga. Kari agace k'ubw'ubutunzi bwinshi buriyo, shitani hicaje amabuno yayo, ihafite amaboko yayo n'ibirenge byayo. Shitani ihafite misoko kuhicira benshi. Kiriya gice kubera ubutunzi bwinshi buhari cyahindutse nka Somalia, gihinduka nka Sudani, kiba nka Sodomo na Gomora yo kwica. Ni ahantu bica nabi cyane. Mwabonye ejo abantu bari kubabura ibitsina babikegeta n'imbugita. Ejo mwabonye abantu bari kotsa abandi babajya amaboko. Ni amasanamu YouTube itemera ko dushyira hano, mba nabibahaye. Ni ukuvuga rero ikintu gihari mukwiye gutegereza mwebwe nk'abarundi n'abanyarwanda. Ni mujye mu mazi, ni mujye mu butayu, ni murire ni muboroge. Koko se kibi dayimoni shitani yamaze kwambarira kumena amaraso. Dayimoni shitani yamaze kuba dese ukwica no kurimbura. Uyu mwaka rero mu witegemo ki ingwano za hato na hato mu ntara hafi ya zose. Umwaka utamu witegemo iki? Gusenyuka no kurimbuka no kuhanagurwa no gukurwaho kw'abasendi DDFDD. Kandi uko niko kuri. Ibyo bintu byose rero twavuga ngo marayika umwami Imana isumba byose no kuri ihagarare ku bantu bayo, kandi ikudome ko ikimenyetso. Mareka kudome ko ikimenyetso, kuko bigeze iyo umwana arira nyina ntiyumve. Nihaza ubukene, hakaza inzara, hakaza ibibazo by'intambara, noneho birinyuka bibe bibi kurushaho. Niyo mpamvu uyu munsi wa none twishyize mu biganza by'Imana. Twishyize mu biganza by'Imana. Ubwo intambara rero abarundi bashobora kuyigeza no mu Rwanda. Kuyigeza no mu Rwanda. Nta Kongo izazana intambara mu Rwanda, n'abarundi bazayizana mu Rwanda. Kandi ntabwo ari ku ntwaro y'undi muntu wari wese, ni intwaro ya Neva, kandi Neva ariho, kandi Neva agiye kuvaho. Niba agiye kuvaho rero hashobora kuba ikindi kintu tutazi rwose gikomeye cyane. Reka tubwire abantu, tubabwire ngo iki rero. Mukwiye kuba maso mugasenga ubudasiba. Mukiyiriza ubusa mugasenga ubudasiba. Iki kitabaye nakwambiye ni hatari. Genda umuhanuzi Profete Marite mbivuze bitaraba. Harimo abantu bategereza ko ngo byabaye, ngo kuki mubivuze. Nge mbikubwiye uko aya mezo yabare buri kwezi gufite umurimo ugomba gukorwamo, buri ndwi ifite umurimo ugomba gukorwamo, Avamedi ifite igomba gukorwa, na Premidi yacu ifite ikigomba gukorwa. Ariko twashakaga muduza amaboko twese tuvuge ngo horemi Imana idukabiremo amahoro n'ibyiza. Kuko Afurika isanzwe iri mu manegeka, Afurika isanzwe iri mu bibazo, Afurika isanzwe iri mu gahinda, Afurika isanzwe iri mu ngwano nk'izi. Kuyongeramo ibindi bibazo by'intambara n'ubukene n'ukuri ntabwo ari ikintu cyiza. N'ukuri nakamaramaza, nagaterera nzamba, nibara nagakura. Kuko inkota shitani ayikuye mu bwubati, inkota ibisoda byose byayikuye mu bwubati. Ntabwo ari ukuyisubiza mu rwubati, ahubwo biyikuye mu rwubati. Ibanguriye gucegeta no kwica no gukiba no kubaga.
Ibyo bintu rero ni ibintu biteye ubwoba imitima itari mike, ari nayo mpamvu ubona ku mbuga ngurukanabumenyi ibyo bintu biri gusurwa buri kanya buri kanya buri kanya buri kanya buri kanya. None isasu rya mbere ryavuze. Ariko nanone ndayishimiye, ashobora kuba ari bya bitekerezo bye. Gisekedi mu gihe cyahise ababyibuka murabyibuka yajyaga akunda kuvuga ngo u Rwanda rushigaje isasu rimwe gusa ngo nkahita ndurimbura. Gisekedi bwacya nanone akavuga ngo u Rwanda ngo rwibeshye ngo rukarasa isasu rimwe ngo nzahita nduhanagura ngo ndutsembe. Ndayishimiye nawe rero wasanga ari byo nawe akunda kuvuga ngo Uvira ngo igafatwa cyangwa hakaraswa isasu na rimwe ngo turahita natwe turasa twinjirira Bugesera, Kirundo, Kigali, natwe dufate Kigali. Ibyo bintu byose rero nuza kubikurikirana hari igihe wasanga nabyo ari nk'ibyo bya Gisekedi, ariko ntihagire ikintu kibakura ku rugamba rwo gusenga. Mbayahaga ntabarangaze, kuko Mbayahaga ntabwo ari umukirisito. Mbayahaga yahuye n'ikibazo gikomeye cyane. Mwabonye ko nibi yabihakanye. Naza n'uyu mumama musabe imbabazi, yavuze ngo imyaka 7 nagaragaza urupapuro yishyuriyeho. Iyi televiziyo bivuze si Nyarwanda, niyo mu Burundi, bapfiki n'abarundi. Uretse ko ngo hari n'itongo yariye, nabwo turacyabitohoza neza ngo hari undi muntu yariganyije itongo. Ngira ngo rero u Rwanda ruriteguye, Burundi buriteguye, Kongo iriteguye, mama 23 iriteguye, utiteguye nindi. Imana iriteguye, kuzimu koko nako kuriteguye. Ubwo abahuriramo n'ibibazo ni twebwe. Nawe rero ufata umwanya usenge, wisengere, usengere igihugu cyawe. Shinganisha intara uherereyemo, shinganisha agacurimo. Amazi yarenze inkombe, uruba rwabaye, tugeze iyo umwana arira nyina ntiyumve. He mwene data, ndakwinginze dusengane Imana. Turi mu masengesho y'amezi 3, itariki ya mbere y'ukwa gatandatu, itariki ya nyuma y'ukwa 8. Ndakwinginze usanganwe n'ibindi bibazo, ufite n'andi magorwa, ufite n'akandi gahinda. Ariko kubw'iminota ngira ngo hano bishoboka ko ntagiye kubwiriza, ariko ndambuye ikiganza cya Kristo cyasatuye inyanja itukura. Nawe mu izina rya Yesu Kristo kigusaturira inzira hatagira inzira. Iki kiganza cyakuye Daniel mu muriro mu rwobo rw'intare, bitagizwe na se wabo na sogokuru na nyirakuru cyangwa sekuruza. Imana iyo ubwayo igakura Daniel na bagenzi be mu rwobo rw'intare, igukure mu menyo y'ibishaka kukumira cyangwa kuguhekenya. Hari igihe ibigeragezo byasama ukabona ko ugiye gutakara mu cyobo cy'amadeni cyangwa mu cyobo cy'indwara cyangwa mu kindi kibazo icyo ari cyo cyose, ariko rurema isumba ishobora byose ibe mu ruhande rwawe. Turambuye ikiganza, Imana yatabaye Pawulo na Sila mu itanura ry'umuriro. Ubwo ni Sila na Silasi. Buno umutima wawe uri gushya kubw'ibigeragezo, umutima urababaye kubw'ibigeragezo. Wasanga uri gutwikwa n'abakuroga cyangwa n'ikindi kigeragezo icyo ari cyo cyose kibabura umutima, umuntu akarara adasinziriye cyangwa akirirwa atasinziriye, donc ubuzima bwe bukaba buri guhungabana gusa. Ndagutangarije mu izina rya Yesu Kristo, kizimya mwoto yitwa damu ya Yesu, amaraso ya Yesu n'amazi iva mu rubavu rwa Kristo. Imana yo mu ijuru ya Abrahamu na Isake na Yakobo iguhagarareho, ihagararane nawe, ikorane nawe mu izina ry'umunyanazareti. Turaguhezagiye. Hama ibihugu byacu byo ntabwo bishobora gutsindwa. Burundi ntibwatsindwa, u Rwanda ntirwatsindwa, Kongo ntiyatsindwa, bose barakomeye kandi bafite ubushobozi. Ariko Yesu Kristo udakunda intambara, nanjye hano turasengeye ibi bihugu, Imana ihagarika intambara mu izina ry'umunyanazareti. Uva havaho amahoro, ujya hajyaho amahoro. Kongo Imana igiha amahoro n'abakongomani, Rwanda Imana iruha amahoro n'abanyarwanda, Burundi Imana iruha amahoro n'abarundi. Hama ishyaka ry'Imana n'umugambi w'Imana nibiranguruke mu kirundi cyiza no mu kuri kwayo mu izina rya Yesu Kristo. Hama twebwe rero turi nk'intumwa. Bamwe bahita bavuga ati amen, abandi mukavuga muti uragapfa. Nabyo nibisanzwe. Twiteguye gupfa cyangwa gukira
kuri bamwe cyangwa n'abandi, ariko ubutumwa bwiza bugomba kwamamazwa i Yudaya, i Samariya no ku mpera y'isi. Twakubwiraga rero ngo nimwiteguriye iyi muvoma cyangwa iyi activite, ariko ejo tuzabibatondekera neza uko iyi ngwano umurongo ifite kuri butangire, uraba ari imbere uzaba ari inyuma, aho izakara cyane n'ibizayiranga, bazapfa cyane, bazibasirwa n'ibizakorwa byose, cy'Imana izatubwira ni capable yo kukibabwira. Turagushimiye Mwami Yesu, ubabarira Afurika, East Africa, by'umwihariko Afurika burasirazuba, uhagarika intambara Satani ari guhahembera, ari kwenyegeza. Mu izina rya Yesu Kristo tugusabye ikigongwe ihagarare Mwami. None rero uciye bugufi, iyo utabaye utabarukana intsinzi, iyo uvuze bira wategeka bigakomera. N'uyu muntu usabiye umugisha uteze amatwi Imbabazi TV gatatu, muramburira ikiganza cyo guhagarika amageragezwa n'amarushwa n'intambara mu izina ry'uwatubambiwe kandi waducunguye. Himbazwa rero kutwumvishije kandi ubikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turabakunda, mugire